lubbuun kiyya achitti abaddu waan jedhee. Achi baduu qabdi lubbuun isaa achitti. Harma lamantii jedha jirtutti wal'eessa lubbuu isaaf. Gadi warra harma hin qabne. Dukaa rajjeessa. Fuu jetti la. Maatuu harma guddisuudhaaf xaaraan jirtu lubbuun. Diyaasboora hojii samoona kana ijaazaa buufachuu yaadaa jira. Dabbaa keetiin ajjeesirra taa'e. Kajaartii qabu yoo wallaa diyaasboora yoo nyaatte diyaasboora jaartii qabu nyaadhu singiriira kajaartii qabu wayya. Kajaartii qabu. Dhageeffadhu waan singiree dhagaye. Dhagaye. Kajaartii qabu yoo nyaatte jechuudha yoo nyaatte. Tokkoffaa icciitii ol hin baasu takka jedhu. Lammaffaa ammoo waan ati jetteen sii godha. Ati itti malees jettee beebii qofa jettaan lasas jettee suman beebii what are you doing waan biraan jettuun ati. Habibti gubaa isiin achi isa gubdu ingilifa gurguddaa isiin isa arrasituun kana jalaa dheefa si jalatti dhuqan. Allahumma najjina jettee naan jedhiin. Ijoollee xixiqqoo akka hantuutaa gisee isiin seentu malee gisee isiin baatuun argine maal itti gootaati. Dargaggeessuma nyaatu wayya lubbu. La. Wanni shishikoon sunni nabibti tiyya. Aanan bita jettee suuqii irraa asiin wannoo irra gabbuutee ol hin deebitu maal si fayyadde? Gisee gabaa deemtu yoo hoolaa gisee bitan yookiin harree naannoo intini gisee bitan gisee horii yookiin hoolaa bitan jabduu isii ilaalanii bitan malee kadulloomee xiqqoo isii waagaan hin bu'aa beektaa. Wallaahi wanni akka kajaartii qabu nama horatu hin jiru. Kajaartii qabu wayya. Kajaartii qabu wayya. Lafaa dhufuu eekichuu wayya. Maaliif jennaan kajaartii qabu bultii argee jira. Mataa keessa dhiitamee argee waan ta'eef ati mana keessa ol darbitee jechuudha akka kan waayaadhaa tokkoftee jennaan uffata tokkoftee jennaan adabatee jiraata garuu rakkoodha. Sanillee sirriitti garaa quuftee akka garaa jiifatee sirriitti nyaatee waan yoo Affanii nyaatu barbaada malee sheeringiin jaaladha. No, ka fuudhee bultii fayyade malee sheeringiin jenne inshaalla maal itti goota bifti sheeringii. An gisee biraan mee nan gubu gisee manni ganama mana isiitii gabbayee balbala dhaabate. Jedhee hiixatu ka coggaarraan kun natti ka'a. Coggaarraan kun nakka. Galgal ayyidaa bulee eegas gisee si bira dhufu. Dadhabee qoomii xiqqoo isii hafuura baafadha. Buddeena qomottota nyaatee inni achi hoyyadha gaafa laal ka'a tasabi. Amma laala nama osoo fakkeenyaaf jaartii qabu heerume wallaahi. Galgala gisee guyyaa gisee taraan kiyyaasan. Misaarraa qabee irraa qabee waan gaggaarii nyaachisa. Ganama ammoo jechuudha. Shiroo misiraatti kennee buddeenaa waliin nyaatee deema. Eegaa taraan ka isiitii mi'aa nyaachifattu. Inshaallah asitti maqee nyaachisee paawuriyaan asitti isii cimse saniin isiin keessaa qicatti. Ani walumayyuu hin kennu. Waan kiyyan kennu addumatti nyaatuu barbaadan. Sheeringiin barbaadu adduma bilcheeffadhee nyaadha. Tuutullee baddallee Wallaahi summa wallaahi faatush naman. Addunyaa tana irratti dhiira jiran keessaa karaa bilaaffise malee dubartiin 100 keessaa paarsentiin 95 isaanuu dhabde hin jirtu fuudhee ittiin hin galle malee. Fuudhee ittiin hin galle malee tama isaanuu dhabde hin jirtu. Naaman. Fuudhee ittiin hin galle fuudhee toli seensifne malee tama isaanuu dhabde hin jirtu. Exactly. Ani irtaan nyaadhu itti malee habiibti mee akka ganama qollofee bahetti inni galgala haa galuuni. Abadan. Oma hafte nyaataa jirra. Maan nuti jaarsa namaa meeqa nyaataa turre gaa isin argamu jaarsa namaa meeqa nyaataa turre. Amma keessatti tokko kaayiroo faati. Kaayiroo kun faati jaarsa kiyya bichaadha wanni jedhamu kijiba wallaahi. Kaayiroo kana keessatti amma jaarsa kiyya bicha wanni jedhamu abjuudha wallaahi abjuu. Dubaayillee akkaseera. Giseen jaalallee kiyya jedhee nugusa kiyya naan nugusa keenya jedhii jaarsa keenya jedhii jaalallee keenya jedhii. Akkasuma wallaahi billaahi. Naaman. Sirriitti.
hunda olumatti qabna. Barri bara Guys, maaliif hunda jettu deefa alfaati ilaa ammaa asuma jirta hin dhiqanneessa? hin kanna seettee jechuu nyaata jirti. Habiibtiin kan waan kan nama qannasu nyaadhu yennaa nyaata raawwa. Haa isaa meeqasa alfaati ani bari ilaa ammaa silkii biraawun turre bar. Wallahi ati ibsaa janajjantee dhufarta na aman miyuutu qabatte. Wallaahi wabillaahi miti uffachaan ture si garsiisumi. Bani. Ishee nan amantu. Yoo isin jinjana irraa dhufan illee argitanii ilaalin. Yoo isin jinjana irraa dhufan jiraatanii na tokki jiru. Guftaa mataa rakaataa arti kwa. Maal guftaa mataa rafaatti? Ani hojii isin beeku bara. Amma ani hin qannasa jedhee kana nyaadhu fi qursii nyaadhu fi garuu kana nyaataa jira maal jechuun. Habiibti kiyyaa. Bara dayyuusaa bar dhiirri ta'e tun illee maali jennaan amma jaarsumatu mana keessa qannasa. Gaqqabi Habiibti gaqqabi. Wallahi gaqqabi. Maaliin gaqqaba? Mee gara uffata maal uffatte gaqqabi? Maal goote uffata naan uffadhe ilaaluuf moo? Asuma irratti bara akkana goote manaasanii makaatteetu maani? Hin jettee bara. Wallaahi wabillaahi miti uffadheetu jira. Isaa kunyetta. Wallaahi uffadheen jira Faaxosh. Kanatti. Sargii maakii jechuun silaa laayif irratti nu gootanii jirtan ashoota badhaa. Ittiin bitina shinshinii badhu intalli bareedduudha shinshinii ittiin bitina shinshinii badhu. ይሄ ቀሚስ በነገራችን ላይ ያምርብሻል። እኔ እንጋውጥ ሰማያዊ በጣም ነው የሆነ ጊዜ ትሬንድ ነበረ። Habiibti ጊዜ jaarsa bitee dhufee bar. ያምራል። Maaluma uffadha rabbii jedhaati. Uffanni doonaa Idaa amma teessee oduu eessoo jirti subhaanallah. Habiibti subhaanallah naan jedhini Dirrabannaan ishee. binti Islaam. Subhaanallah. Yaa'urra no. Intalli subhaanallah maal rakkoo qaba haa ajaa'iba akkam subhaanallah qeequu deemta. Atti camaalaqee alafaa xiggis takkata keessa dabartaa bar. Subhaanallah hin jenne sanuyyuu muxawwaa ta'en. Haay muxawwaatu subhaanallah jaha. Hayya Allahu akbar yoon jees muxawwaadha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا رب. قلت يا أخي ربي سهاك جلتوتي النوريس ربي سهاك جلتوتي. الله أكبر. الله أكبر. أم جرمال سبحان الله والله ربي سهاك جلتو. أكا هذا جرون ربي خراج جنة سيا في دهالتي. أي والله استغفر. أكا هذا دوتي أكا هذا جرون جرتو برو دوتي أكا جرتو يا جرمك. ربي سهاك رحم رحمة إساس رتها. Koota gara mana rabbii koota diini rabbii baradha jallinna tokko jaahilummaa akkan isin godhaa jira. Astaghfirullah. Awwalammaa jettee bara astaghfirullah. Qoy anchi ati yoom ol fuudhu deemtan qaalimaa kan keetii wajjii. Wallahi انتنيدا حبيبتي يا فاتوش dhaggeeffadhu dhiirri qoymee agiroo kana wal fuudhe ati dubbiin baxaabaxini usaadha faatee qoy isin jennaan jaartii bira qaba jalla baafadhu bifti xiyyaannu singirii taa'aa jira singirii ta'e haadhatiyya waan namaa hin diigini dhiisi ati atis mi'aata haadha faateen qoy ka jedhu maal inshaallah hojiin isaa maal inni hin dhagayin gochaa jira silaa ቆይ ቦደ ዋሲቲ አዲስ ነገር አለ ነው ኢንሻአላህ በቅርቡ እንጋባለን ቆይ ኦዞ የሮዳ እንጋባኒ ኢልሞ ዳልቸ ቢያ ቀባ ኢልሞሳ ቀበረኝ ጉዲፈና አረ ኢልሞሌን ጉዲሱ ፊ ኤቢሴት ማዲስ ረቢን ስና ጉዲስ ያ ጉዲስ ኢሱሌን ኢሱ ለመጃለደ ከምት ዲሰማ ዱባይን ዲና ፕሮሰስ ይደለኝ ነው asitti haa guddatu. Jaartii qabaannammoo nuti godha rabbii jedhiiti. Jaartittiin dhiitee gadhiisan dhiisee ni jira akkamitti bareedduu tana biratti jaartii biraa fidatettee yaadda. No, ta biraa fidachuu. Anti ደግሞ የቸገረ እርጉዝ አገባሰን ተው ደምተሞ ፊዳ ወናlee armu caaldafa jira nisuudha qulqulluma kaasee lafarra. Yaa faatu shiti rabbummaan si yaalaa fi zumanii dhiidhaarsi baale tana qulqulluudha wanni jedhanii jirtu immoo deemate mi'a dhiibi haa ta'u. Man ijoolleen teenna akka duraanii san hin jiran. Amma fa'a akka malee kana hobobsan. Nakkuuf wayini addis nagar adda bareedduuti booda keessaan sitti hima. maal rakkoo qabaree yoon taaneef ni dhiiste ofirraa.
ወይ ነማ ደበኒ ዱን ጅርቲሬ حبيبتي እኛ ጋር ጣጣ የለም። አይሆንም ነው ኢስቴት የምትደመጥ አንቺን መካ akkasi dhiisatti sin argine akkasi obsatti sin jaallanne sana hin dhageenye. እሱ ዘፈን ነው። ነከሲን ጅሩ ስንቴ ቢረቲ ሀቢብቲ ኢፍራቲ ጅሩ በሬድ ኢቲ ሚ Tirippili irratti ባራ መካደበር ጂፓስ ይለትን ሀቢብቲ ቲቪ ጂፓስ ቴፕ ምናምን ስልክ ምናምን አይፎን ጎ ገርል ሀቢብቲ ዮሚሬ ሲፍ ጎና አንዲበት ወርቢሙ ማልታኒ በሬሳ ዝራን usme dhufe moo eenyu dhufe dhibbi torba maal inni እስቲ eenyu dhufe qoy waan itti tole ilaalletee barreessuu qabu. Si galee miti? ያ ተሊ ወል ራስን አታሰሙ ማንም አይሰሙሽ ታንም ቁርሱ ማለት አሁን ስቲል ነው እየተጻፈ ነው እንደዛ ያለ እንደ ቅድሙ እየጻፈው አይደለም። ዳጌፈዷት ያማ ቡልቲን ከንከ ዮም ሲፍ ወልስ ነሜ ኢንሻአላህ አይ ቲንክ ኦልሞስት 2 ወር ብቻ ቀረው። ኦኬ ሰርጊ ሞን ይኻቁደቹ ደምተን መጀመሪያ ኦፍ ኮርስ ኒካ ከዛ በኋላ ሰርግ ግን እኔ ይሄን ያህል ለማካት ሰርጊ ዲቱ ላፈለፈፊጉም ማለት ይሄን ያህል ኤክሳይትድ አልሆንም በሰርግ ላይ ሐላል ከሆነ በኋላ ቤተሰብ ላይክ ገረማቲ ዲኔ ምናምን ቁማቴ ይገሲ ከበጃ ማቲ ምናምን እና ሐለ ሸሪዓቴ ነጉቴ ከዛ በኋላ ሰርጊ ኡመተ በራጣን ገራ ወጎይሴ ከነኔ እንጂ ላ ድሮ ድርሶ ገፈዱ ኒካ ጎረዳቲ ሰርግ ቀስ ብሎ ነው የሚል ሰርግ ማለት ሰርግ ጀቹን ከንፊራ ፊ አሊ ከኢትዮጅ ተበቱ ማለት ግዴታ አይደለም። ግዴታ ባል የሚያስብል ኒካ ነው እንጂ ሰርግ ባል አያስብልም። ወሶ ኒካን ጎረትን ጨፈሩን ባል አያስብልም። ኒካ ጎረቴ ሰርጊ ቀስ የተ ሰርግ ማለት ትርፍ ነው። ትርፊ አሽሟጣጭ ፊ ገልማጭ ያምቴ ጨፈር ሲስታበር ከዱፉ ሁንዲኑ ሁቢ አከም ወለተን አከስ ከሲገመዱ ከሲአሩ ሁንዲ ዱፌ ወልከይሰ ዲመስ ይገለ ኒካ ግን ከላ ኒካ ጊዜ ጎለቱ ረቢንስ ገመዱ ሲገለ ሚቲ ስር ኒካን ቀብዱ ማይ ገዲ ሲንጋብልቦ ኢንሻአላህ ኒካ ወለቶት ደበረሽ ምን አላችሁ አይደል እንደ ብየ ከነቲ አዳም ብየ ከናማ ሴት ፈካቴ ማኩስ አይጋቡ በፊት ማለት ነው። አርግዘው ከዛ በኋላ ነው የሚጋቡት ማለት እሱ እኮ እዚህ አለ ሌላ እንደዛ አይነት ነገር ግን እኔ በጣም ይገርመኛል። ገባሽ ለምን ተኮ አይደል ነው ብቻ ሀሳውን ፈዱ ግን ወንሱኒ ያ ነገር በቃ ሱምበሪ እሱ እኮ አማ ብቲ አብዱበቲን ተካ ነመጃለት ሰከራ ኢልሙ አርከቴ ነመጃ ኢሱመሰን ዴብቴ ዮ ኢቴሩም ቴሌ ንካ ጉደቴ ቦደሌ ኢልሙን ሱን ኦሬዲ የሐላል ልጅ አይሆንም። ሐላል ሚታ አንተው በቃ እንታ ሐላል እንተው ያ ኒካ ግን ደስ ይላል እኮ ታውቂያለሽ። ግን ሳፊ አንቺ ጠገው ጅርታ